6 orang tewas dan belasan lainnya kritis di sebuah kuil Hindu negara bagian Goa, India. Ribuan orang tengah berkumpul untuk mengikuti ritual berjalan di atas api. Terjadi kepanikan massal saat ribuan peziarah membadati jalan-jalan sempit menuju kuil Sri Lairai Dewi, sekitar 40 km dari ibu kota negara bagian Panaji. Orang-orang yang berdiri di lereng dekat kuil terjatuh dan aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Puluhan orang yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara otoritas setempat tengah menyelidiki penyebab insiden tersebut. भगदड़ मची इस टेम्परेट में थी हो गई और वहाँ उसमें सेल लोग अभी तक की खबर है कि उनकी मृत्यु हो गई है और करीबन 70 ऐसे जो भाविक हैं जो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। इसमें से 10-12 लोगों की स्थिति अभी तक क्रिटिकल है और देवी और भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द वो ठीक है। Perang antara militer Israel dan Hamas kembali terjadi. Ledakan hebat menerangi langit kamp Jabalia di Gaza Utara pada Jumat waktu setempat. Perang antara Israel dan Gaza kembali berkecamuk sejak Israel melanggar gencatan senjata pada 18 Maret lalu. Ledakan yang terjadi di Jabalia, Gaza Utara ini membuat 2 juta penduduk Gaza mengungsi ke tempat yang aman. Sementara Israel juga memutus semua impor ke Gaza, termasuk makanan dan obat-obatan, hingga terjadi krisis kemanusiaan terburuk selama perang. Serangan udara Israel di Gaza Utara pada hari Jumat menghantam sebuah rumah bertingkat di Jabalia. 5 orang tewas, 2 diantaranya merupakan perempuan. Seluruh korban yang terluka dibawa ke rumah sakit Indonesia di Gaza. Sementara itu beberapa warga Gaza berusaha menggali reruntuhan gedung untuk menyelamatkan korban yang diduga masih tertimbun puing-puing bangunan. Saudara Kompas Malam, kami akhiri sampai di sini. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh